Man mati gamina ni Paulo do kyo kaydo Tisalonicia. Ni kalimado rakwawat-watek. Inyura na akmakwi kaktedo chinayam. Wi pakaranas no ipigagchin ni Yesuam. Di kutuman chen dinyo do tigamiko. Ta tunyo natin ngi. O araro no ipigagchin na ni Yesuam. Abwa tao-tawa makariman siya. Akmanso tawa di makariman so manakodo vaida. No simanyiring wo tawam cha ta tanyo apiya. Jakman sang ta jariman wo alaloa makaranas umbalinas cira. Akmanso mirarumet mavakas. Jira na makatayo do alalona. Mga kakte, bekena kamo amyan do kasari-sarian. Aji makariman so ararono yai ni Yesu. Akman so tawa, di makariman so manakuwa tao do maep. Inyura na kamo amyan rana do karangangan. Do nyo kapakariman rana siya. Uri, uji tatongin naray so karwan no tawa tongit ke. Ta mitatariman ta. Ta uit ke no tawam maep. O ikasaki no tawam maep. No tamano yung amyan do karanganganam mitatariman taan. O nakenakam taji yamataduto. Akano pangangarilawan naam. Akmatay sirong. Akmatay sakop. O jagunay ununod ta. Mapanalasya maapjatan do tingato. So ikaburanano uyawiyan na nyaten. Ta unani pamnekan jatan ni yamatadutuam. Bekena mangina iwuyayaten. Ta penayatan do kapiapian. Uriwo minavari nano anak na si Yesus Kristo. Panyersiringenta. Unika wakwak na ni Kristo penayatan do kapiapian. Amurian tanado tayo kamavipaya tanado ikawakwak taranam no simay si Yesuam machikaop tanadya. Amangay do kaidan no karawan. Amuriwo ipasipapait nyo, mapamiring so kaduan din nyo. Akman so yapian nyo alapan siya, si chay kwaya. Naman ipasimasisig din nyo mga kakteam, ikanyig nyo pasirawo, miyapwapong ednok yokay. Ani pamnekan na niya mataduto. Tasiraranam, davavagan inyo no, ichichirawat no, umraralay ni Yesus Kristo. So karilawan nyo nira alapan so varian. Makapiya kamo so nakanakam kaduan jinyoan. Yan naman ipansipa jinyo. Mga kaipungam. Parimanan nyo sirawo malalma atawan. Akapait nyo so magayo so uno na dataw. Kasidong nyo so jakdeng so nakamdiya mataduto. Tanapia so alapan siya. Tanamaragat so alapan siya tawam. Tunyo piya ngayawo nakanakam nyo sira. Arimanan nyoan. Dinyo patong galiwo machiuya dinyo atawan. O kapasitya karilo nyo. Uti kakrada varino ityatataw nyo ang pivarayin nyo. O kasari nyo. Jika mo amtada minori, tana apya, tana maraut wo, masapanyoam, ukasarinyo di yamataduto. Ta uriranam, nakenakam na jinyo ni yamataduto. Umanod di Yesus Kristo atao. Jinyo nang sengiwo varino seire. Jinyo ngulalawo ipansidano milimwang no chiriching na ni yamataduto. Pakanaknak menyo ni mamiring nyowa nanawoda jinyo. Kunot nyo do manoyo nga nanawan. Pimakarwan nyo
piraratanan nyo do tiraem. Ko ipinuri nyo di yamatado to. Ayamantanyin nyo so apia nakenakem nyo. Akaprat na do ununad nyo. Akano paad nyo. Akano kataw-taw nyo. So ikano yung na amrat din nyo. Akabuno karatan nyo. Amangay do ikaipirwa na ni is Kristo apanyirshir nganta. Si yamatado turana ayanyi mamnek din nyo. Ayaw manoyong jam, yati manoyong makasidong din nyo. Inyo akmanaman na ikaktedo sinayam, ipininurin nyo yamanan. Mas jakarilo kamo, amay minamina sino kaduan din nyo. Yaku pangurayan wo ngaran nanyi Yesu. Aman sino kabilang nyo do tigamiya. Ay pamiring nyo so akman nyo ikaktedo sinayi. Inawoy si iturunan ni Is Kristo apanyir ngan tao pangangarilawan na din nyo.